Bog, želim s vama podijeliti informaciju o povezanosti vaših prijateljskih bakterija i vašeg imuniteta. Zbog toga što 70% vašeg imuniteta čini bakterijska flora. Da li ste znali da trilijuni i trilijuni mikroba i bakterija žive u vašem tijelu, te su konstantno u razmjeni s vašim organizmom gdje vi dajete mjesto za život, a oni vama za uzvrat imunitet. Uz to dobivate nutrijante, pomažu vašem šećeru u krvi te dobivate ostale korisne stvari. U vašem tijelu je trenutno preko 10.000 različitih vrsta prijateljskih bakterija, a u toj velikoj skupini oko 90% tih bakterija je nepatogeno, bezopasno. Te velika većina tih korisnih i bezopasnih bakterija i mikroba žive u vašem debelom crijevu. Uz to se nalaze i crijevni epiteli, a uz njega je još jedan sloj zaštitnih imunostanica. A problemi nastaju pojavom disbalansa u vašoj probavnoj mikroflori. Kad počnete gubiti svoj probavni limfni sloj, uslijed čega dolazi do smanjenja vaših limfnih izdanaka, te počinjete na kraju imati sve manje antitijela. A antitijela su vam stvari koje se hvataju za mikrobe, uslijed kojih markiraju štetne mikrobe kako bi ih vaše imunostanice prepoznale i uklonile. Sva antitijela su drugačija i specifično proizvedena da markiraju točnu vrstu nametnika. Uz to, narušavanjem crijevne mikroflore također dolazi do smanjenja proizvodnje T stanica. T stanice se zamislite kao specijalne vojnike koji rade razliku između korisnih i štetnih stanica. Uz to, te T stanice su toliko posebne da znaju razlikovati trilijune vrsta korisnih stanica od nametnika u organizmu. I za kraj, te iste T stanice su sposobne smanjiti upalu, pa ako počnemo gubiti njih, dolazi do mnogih upalnih stanja. A kako uslijed opadanja mikrorazine crijevne flore dolazi do gubitka kratko lančanih masnih kiselina, među njima se nalazi i butirat, koji vam je između ostaloga koristan u balansiranju šećera u krvi. Također biturat vam pomaže u balansiranju inzulina u vašem tijelu te poboljšava sam imunitet. Između ostaloga, narušavanjem crijevne mikroflore dolazi do smanjenja proizvodnje B12, B1, vitamina K, biotina te mliječne kiseline. Smanjenjem same mliječne kiseline vi u tijelu gubite sposobnost stvaranja nepovoljnih uvjeta za patogene organizme. Sada vidite koliko veliku ulogu ima vaš probavni sistem u tijelu, te zašto je namjerno evoluiran do te granice da sve centrira prema sebi. A zašto? Zato što na taj način većinu mikroorganizama zadržava izvan ostatka vašeg tijela, te nas to dovodi do konačne poveznice kakve veze ima vaš imunitet s vašom probavom. Što je slabija vaša crijevna mikroflora, to su veće šanse da popusti vaša crijevna barijera i time toksini uđu u ostatak vašeg organizma. A usred popuštanja crijevne obrambene membrane dolazi do crijeva koja sline i popuštaju ostatak tijela. Uz to danas su dokazane jasne poveznice između pojave svih vrsta autoimunih bolesti poput Hashimoto ili Kronove bolesti i crijevne flore, zbog toga što uz gotovo sve autoimune bolesti se javlja i problem s probavom. I eto još jednog zanimljivog detalja za sve koji su ostali do sada gledati ovaj video. Da li ste znali da u probavi imate više AC2 receptora nego u plućima? I čemu oni služe? Pa obrani od virusnih infekcija. Eto, sada znate zašto je jako važno da imate zdravu crijevnu floru i koja je povezanost između imuniteta i probave. Hvala vam na pažnji i ostanite mi zdravi. Bog! Sviđa vam se ovaj video? Biće ih još. Pretplatite se tu, na naš kanal. Besplatno je. I naravno lajkajte. Hvala vam!